abakhonza bakhe basezulwini sicela intethelelo abantwana babantu abaphazamisekayo bephumlele ngaphandle. Siyacela uNkulunkulu wasekhaya uNyazi lwezulu asiphe abazisi bakhe basezulwini okuyibo abazosicathulisa basiphe umhlahlandlela basiqondise baselule esifisa ukwedlulisa emkhandleni yonke oyingcwele wenkosi yethu uNyazi lwezulu ukuthi njengoba sibuthene la ngalomzuzu sibuthene emzini wenkosi enkulu yakithi ebuhleni uNyazi lwezulu. Kodwa lo muzi awumkhulu lo muzi wasebuhleni ebuhleni sezulwini. Amen. La esempuleni uNyazi lwezulu lazakhela wona lona lodwa ukuzogeza imphefumulo abazali bethu ngoba ezwela thina ukuthi sesihluphekile kakhulu. Nathi sibathi ngoba emhlophe siyamshiya uNkulunkulu siyofuna kubantu ngenxa yobukhuphe obusihluphayo emzini wobaba nobonkulu. Abanye ngisho amakhaya asefana nomlilo kubona ngenxa yezinto ezenzela emakhaya. Mhlawumbe kwesinye isikhathi sigcine sesivumelana thina sibe kodwa sizalana kanti ukufa akhona okwayizona nokuthanga kwasendulo. Manje-ke njengoba sibuthene la size uNkulunkulu isalukazi kaNdlovu naso isalukazi kaNdlovu sicela imindeni kaNdlovu esihamba nawo ukuthi ingene ngaphakathi bazolalela njengoba sibuthene nabakhonzi abakhe basezulwini sizoncela uNkulunkulu wethu uNyazi lwezulu ufuna inkondlo imemezelo zezilapho sizofunela imindeni yethu ukuphumula ngoba uma ingaphumule izophumula phezu kwethu nokufa. Njengoba ngibeka nje ukuthi sigcina sesinyama nabantu nasemndenini sesibona ngeziqu zamehlo sigcina sisongelana siqanganisana sifiselana okubi kanti lokho konke kona kwethu okwenzeka emandulo. Yilapho siyaye sixwayise ukuthi abantu bangajabuli bakwenza inhlambuluko abaphilayo ngoba inhlambuluko bayazisuka kuphi. Inhlambuluko inzalo yenhlambuluko ichanyiselwa inhliziyo usuke enhliziyweni abantu babe nenhliziyo ezishisayo nezilwayo nezinenzondo namaqhubu. Bagcina abantu sebebona sebekhombana bagcina abantu sebebambana ngezandla. Akuyona into yamanje emndenini wakithi yoni into evesikhona endulo bahamba naye bayethuneni bafike ethuneni baxoshwa amazulu omndeni bathi ababuye bezolamlaleli manje balo ulimi abasiluzwa mase bebuya lakithi bakhuluma ilimi esingazizwa zigcine zisigulisa lempi yabo bese siyabantu omashiya bafike basenzise into engeyona kuthi kudle ngempi esuka kubaba nobaba omkhulu nobaba omncane nomkhulu omdala noma nomkhulu omncane into efanele yalayini kodwa ngofika manje awuzange manje uzoba isangoma iphambene lento usuke wehlaweni uhlaba imbuzi la izangoma wenza yonke mhlawumbe ugcina ufela khona izangomeni. Umuntu uma waphela izangomeni kunzima kakhulu umlando umphefumulo wakhe ngoba la ekhaya lo muntu owenza lento othi lapha abantu la uyazi ngemphefumulo uyayidinga futhi ilwana azoyithuma ziyosebenza umsebenzi wakhe ngoba bonke abenza izinto ngeqiniso. Namhlanje la eNazaretha siyaphendula sibe ngamaNazaretha kodwa kambe kuvule iy'thixo zokhokho bethu umuzi umuntu esithi kuthiwa ngizohlambulula iy'khwama zakho kwami zihlambululelani iy'khwama uma zazenza into ehlambulukile na umuzi ubuzwa uNyazi uthi Mshumayeli hamba uyongilungisela igama ngoba
ngifuna lapha egameni kubhabhadiswa amakhosazana ngifuna amakhosazana aye emfuleni ngoba lapha emfuleni impula sekayingcolisa abantu basezweni uthi kubhabhadiswa ngayikhala bahlezi inkungu ngayikha iqaphu wenza yonke into yabo zawuma nenyanga nabo bonke basezweni benza imikhuba abacuphi inaliti benza yonke ezansi yahlanjuluka wathi ingane ziyangcola manje ke uthi ngoba umndeni manje ukushisa kwazalo ukuthi sithi abantwana manje bangena ngaphakathi bazohlala balalele njengokukhuluma ngeke kulanhlale phansi abantu balalele isakwazi sinomona sifuna ningayizwa le ndaba ngoba ningamadoda so nasishisa into ephilile nishisa impela fanele nilalele ukuthi njengoba nikhombana neminwe nje akurona imini yamanje imini yasendulo usuka lokhondolo manje libonile izetini emhlabeni sizalwa abantu abafela enyangeni bethi bayolashwa abanye bafela ezangomeni bethi bayolashwa abanye bafa beyoganga beyothwala mayisevuka lo moya umuntu ezoba idlozi uzoba idlozi enjalo noma akuthule iNazaretha makuvuka umuntu onjalo kuyophimba uhamba wakho unazwezulu ulisakele umuzi labakhonza abahle basezulwini ukuthi kuzogezwa abantu abanjalo uyena kuphela uNkulunkulu waziyo nalaba bantu ngoba asazi abasendulo hayi lo maziyo uNkulunkulu wakwambona egoba imithi enza yonke mhlawumbe nokhokho wakho uyazi wayefunzela ukhokho wayefunze ba yini ufuza kusele ngamele ufunzwa bayafunza abantu abalele thuna umhlaba bafunza izinto zabo ugcina uzenza bese kuthi ufuza usibani bakufunzile ukuthi nawo esikunika kona yini indaba eyikhwama kuthiwa akuyele uNkulunkulu wasekheni siyohlambulula ikhwama ithi inkosi ingazi lezulu angani nomlungisela indaba usethi lapha egameni laba bantu abathi bagezi ikhwama ngezwa kanjani ikhwama angazi zophendula ngithini phambi kwaNkulunkulu usemakhosi angazi wathi wena musungiphihlela ngithi wena ngithanda ukulungisidaba usukukhona lapho ngezwa kanjani lahluleka ukuchaza ngabheka phansi wathi ngcono kuyemfuleni babezokwenza leyo zikezwani ikhwama ilahlani ikhwama makuthiwa ziyagezwa zigezelani mabelathi zazenzikehle ingoba baqala benzintehle behlanganisa amakhambo kulapha abantu wahamba wasuka uzungu wathi uzungu wemajini awunike ukuvika njalo uSomane uthatha abantu bamanje uSomane abezamini baqala lapha ke noma uSomane lesibunge ngesakhe sokuthi abantu bezele nawe lapho inyama uzungu sephelile asenazo leso sibunge usenza amajini kokofu uhluntu abezinzungu abesimajani zo leyo kuvika le sona kanga ngami angimtsheli mina uzungu ukuthi eyokubulala ayithatha uzungu wenze lezi zinto kuyena zona akhethe uSomane afike phezulu akwazi umhlebela athi mqedukile phela liphele mina ngithi inkomo yami ngabe usuhleli wedwa uyabusa ma uzungu angayangena umoya omubi uzongena umoya omubi uzungu ngoba usekwazi ukubulala uzobuza ukwenza manje yathi incele zokuthile manje zokuvika waqala wafuna yodwa sefuna 3 sebekhona abayifunayo kuwa manje so ngeke badedele bese kini noma yena bese kini hayi ufuna ukuvika hayi nginayo kodwa niwe next week usuzoyithekela kimi uzoyothekela wena uthi induku yokuvika angazi ukuthi umuntu khona ngaphathi isikhango sodwa induku yokuphosa ngayiphathi khona amadoda phela liphathilo ukhona umuntu waphatha isihlangu zonke induku yokuphosa ngayiphathi akekho bona okukwazi ukulapha ayokuvika ngani waphula lapho-ke emadodeni azalayo noma azale lokho bethu basendulo babethi balapha lesikhathi lapho nomunye lapha bese kubangwa abantu lesikhathi kubangwa abantu sefanele manje lo ayiyeke yokulapha manje afuna ukuvika ngoba uthi
uyamkhala usibanibani ngakho abantu bengezi yonakala lapho indaba uthi ushembe mayefika ukuthi ingabe sakuphatha ukuthi ngesandla ningamakhono wayebona le nto ushembe namhlanje awusekho umuthi mara abantu bakholelwa emthini sekuthatha isicubu sengane kulawula encane usana kuthiwa kufuneka amathumbu engane isashisa uzothatha amathumbu engane isashisa kufanele uyibulala usheshise amathumbu kuthiwa ufuna ukuchopho umuntu onekane ekhaya noma wasebantu nekhaya ishinga le mase uthola ukuchopho bakhe lo muntu wamuzoba ungangothi ubulawa abantu namhlanje awusenayo igaranti ukuthi uzohlanyela uthola umuntu wangempela ingakho ushembe wakho wayikuza manje fika la ezweni kodwa nathi amaNazaretha sibuyela khona ushembe wasakela ikhaya emphefumulo wabantu bami ngoba wanina ngweshiye ungcwele selibhekile ngiyazi nezongazo okhomela abantu phathisa nezithi mawuvukiko ikhehla lakini ngene egazini lakho elanthakathi noma kanjani uzothi umthakathi khona uyiNazaretha uvuka isangoma uzogcina nawe isangoma bakhona abantu abayizangoma jenwe kodwa wena la ngesikhathi sebeguquka sebenzithi into zasemhlabeni sizobenze njani ngoba manje abahlula lemthwalo ethuleni lemthwalo yabavimba umoya bese ubuze ezweni ngoba ngeke umuntu owazi ukulahla izinto mase yiphethe ngoba zakhe enhlizweni yakhe ngale wethuna zakhe emphefumulweni yakhe bese zimayasina bayibuyise emhlabeni yithi ukuthi asiqhubeke nayo inkinga ngayezulu umuntu layenza ayenzisize kakhulu ngoba ngalefeni uzoyenza ngasathanda bayenza phezu kwethu angithi imizimba yabo siyayingcwaba usala umphefumulo ufuna indawo uqasha ungena kulombala ngolunye usuku uthandazela omunye umntwana la lithi ikhekha lakhona awunela abantu basemhlabeni nahlupha wanazi lutho uthi thina singena nomguphi umuntu nasekhaleni siyalenga utawubona abantu abanengobhi abanemakhalamade ayengobhi yalengayo amile izinto zongazazi suke kuya idlo ngoba suke singenandawo ingakho kwahamba kwayo abantu mawujamula athi umuntu uhlelo umndawo athi omunye uhlelo umndeni nomndawo hayi ngikathinta abayithandayo-ke manje umashini abantu sakwazi sihamba emhlabeni sithakathi asinayo indawo asikananga ndawo umuntu azadlulele ezwegaba akayindawo umoya wakho uyantanta masoya kumajiyela nomuswamane afika athi ngibonisa kwazi phezu wakho hamba nomndawo umuntu ongenandawo athi hambuye kuswanwane nakuyenzeni siyodlisa amagobongo udlise yonke yini igobongo yini igobongo angisho ukuthi kembi yena izwisekayo into esiphila ngayo into emisinyama le kodwa ukushiya ukuthi yini igobongo inqubo evange yey'thako zamakhambi nemithi kwahlanganiswa ndawonye kwaseqanje igama kwadwa igobongo amakhambi ahlanganiswe ndawonye ukuze ukuthi ushembe uma isalukazi zakho safe ehlazweni sabanjwa le ndoda kankosikazi othize basibulala savuka sahlala egazini lakho uma udla igobongo sobe sekuthethiwe icala laso uma kuvuka ikhehla yalo mthakathi lizohlala egazini lakho uma udla igobongo lobe sekuthethiwe yikala ushembe usakhele nalo ikhala emphefumulo ukuthi kuzogezwa abantu abanamacala nabantu abahamba bengcolile nabantu abangcoliswa uyazi umuntu ohamba edlisiwe akadlule ethuneni udlisiwe bengazi umnakwabo wamekisela wamfakela upoison etiyeni wafa unkosikazi womuntu akadlule ethuneni ungcolile uyabuya ezizweni abese engena abantu uveza lokufa kwabo uveza leli dliso la alibeke kuwe uyabona nawe usuyagula sizalwa siyimbewu ezalwazi zasemandulo ezaphuma kubo ziyogana onina bazo bese izintombi laphaya emgodleni lokuthi ibhokisi manje unina womntwana afake isinqindi abesefaka nengokodo athi mntanami uyokhana kamajenge ngesitheni ufike uqotha ingokodo nesisele wonke lapho umakodo wafuthale wedwa endodeni afika kwenza umntana womuntu akhula abemdala azala abeyisalukwazi
azala ukhokha azala umkhulu azala uyihlo abese zala wena umthambo wakhe mayevuke ethuleke entonjwa umndeni uzawona lokho ufungana uzophila impilo enjani umuntu ushembe ngakusiwe la ekhaya emphefumulo ukuze kuzothethwa amacala abantu abanjalo ngoba abahambanga ethuleni bamile mabemile ngeke umndeni ukhululeke oyigazi labo ogogo basendulo babekela abafowabo ngoba bebona umfowabo enamakhosikazi angazi mayekhanya ngebala futhi angene nomona abulala umfowabo ngoba efuna ukungena unkosikazi wakhe phela ngokwesizulu kwakuyisiko ukuthi umuntu wesifazane mayefelwe indoda abe bese kuza umfowabo umle wabo wendoda amngene abese iqoqa bese lithuzalo nangu umuntu ohloniphayo noma isikhohlakala emadodeni asendulo amadoda asendulo anganweki ukuthi abulale iy'ngane zey'kalweni ngoba nangu kuthiwa kubhilwa impi uyoliwa izimpi ngelinye isabatha ngamshumane uzokhumbula wasukuma omunye umama wathi ufike ogogo bathi mntanami siboshiwe thina siboshe umndeni sabosha umndeni nqane ngoba odadewethu sasibacupha ababemumethe sibacuphe baphumele izisu bese sithina amalungo lethanda nale nto siyobuza kanti siyayithatha le nto siyoyihlanganisa nentelezi kuliwa izimpi zithi zisibophile lezo y'ngane yikhulile namhlanje zamakhehla lapho bekhanya emphefumulo ushembe uyayigeza ingane njalo kodwa kudingeka igazi lazo mina nawe mayibonkosi ziyagezwa lezo zamaze njalo ushembe kuphele wazi ukuthi kuthethwa njani icala leyo muntu ngoba bengathethwa lolo elimile njalo nawe uzungena emhlabathini wena ophilayo ufice nimabelane ndawonye lapho isibancane kabi basibamama uzwile kade khuluma nomntwana ethi laba abantu abasuke beyikhenani isibongo sakubo sisodwa inkosazana ndikhuluma isibongo sakubo sisodwa laba abantu abayikhenani isibongo somuntu oyedwa kenze khuluma mihla namazolo uyafakaza umntwana manje awubamangeleze ihlole ey'ngako hayi ngoba iningi lazo beyisesihogweni noma zinamacala awudluli ukhokho wakhe ebhajiwe ethuneni awumendawo noma bakuthiwa usumfundisi Nazahlabele umazana bakho basola uyiqalekisa basolile ogogo bethu basola amadoda nawo ukuthi awasinakile awasithethele amacala awasihlambululi afuna ushebe bekhabeni basola kakhulu omkhulu abahamba emqalweni bathi ukubheka uNkulunkulu sezafika emhlabeni sisiqedile baningi abantu abashayela kakhulu bangenza lutho bethi ngeke inkosi iqedile bebona ngobesukumizisho wayetshengisa bona kodwa njengadini leyona ukuthi uma ngaboni ibonakaliso nemaliza likholwa kodwa inhloso wangekona lokho bakuthi abantu baphenduke bambone uvele ezulwini bese bemlandela bese bemlalela mayikhuluma ukuthi uthini umuntu ushembe abantu bami ngizothetha amacala lokho kubini abadlulile empilweni imoya yabo ibuyise ezweni mabesezweni bazohlupha babenezinto abantu abangathwanga nabantu babebhilwa emakhosini abo badliswe amafutha ey'lwane ey'mpisi namabhubesi nazo zonke lezo y'lwane uma bevuka abantu beze emakhaya kade bedla ibe njalo bayebayini uma bengena emakhaya bavinjwa bathola bangena emakhaya indaba yonakala ngesikhathi inkosi yangayithi ngizowadedela bayikhulumela kwathiwa amen owadedela ushembe namhlanje kunjani uthi ushembe abantu bami asizeke sizothetha amacala abo sobageza lapho ekhaya emphefumulo uthi ushembe masengizwile nina enifike masengizwile abantu phela ekhaya bazilozana masenamandla imbuzi manithola imbuzi lokho kuncane uzazana abalesiseka abantu ushembe uthini lokho kuncane isibuzazana lokhu kuthiwa isithokazi makuthiwa isithokazi isibuzazana lokho okungakwela ophuma kunjani okuncane funa kwamshembe kunasona eyokuqala eyokuthi uNkulunkulu sicela sibuthele wona abafike empini zasendulo abadliwa izilwane amakhosi asithi isibongo singena amakhosi ondlunkulu abaphuphuma ey'swini ondlunkulu bebayekiswa izimpi abahushulwa ngamadoda ethaqinisa imizi ngembungu nangamahlumbe ey'ngane zabo zibabophile namhlanje lezo y'ngane bese kuzale iy'ngane ey'khulengibhiziso kanti ingane nalo ukhondo lwezilanda khona bathi abantwana abazala bathina singazaleka usuke ingane ekhaya nje bathwela nzima omama
ngoba phakathi komama bamboza amahlazo kanzima ingane isiyenze amahlazo kwabakaboni kanti ingane inhle kanti ihamba kahle azathwala igama kodwa ingane ingekweni konke emndenini nabo anti obabekazi basuke emakhaya befuna umsebenzi bafuna baqoma majalidi bahlala lokishini lapha kwamumatha bayilahla izisu wafa waxosha emndenini wabuya nomkhuba unikeza ingane lakhaya amadodakazi ingane lekhaya nazo zilahla abantwana uvukilehla elahamba lenza imkhuba iphokele umuntu wesifazane mahleli umuntu wesifazane indoda ikhulelwa atiyabamba umakoti ikhahlele indoda uyezwa yakhandisizwa ingane yahlela njalo umakotoni kanti amakhehla kubo agijima ukhona manje lapha ingane yomuntu ezogana noma uyena osuke namakhehla kubo angikhulumile labo bayiganisayo bengagijima ngokusemthethweni uhlangana namakhehla kubo axoshe emndenini abeselaphakeleke yena phela intombi mayikhishwa kubo ngokwenkolo yesintu iyanqanyiswa uyise abesenikeza upaphe ayikhipha ayimbathisa izalukazi eziyogana naye manje uma uyikhipha uyoyiganisa ukhishwa ukala uyikhiphe ngani umuyihlo umbathise ngani uphuma namakhehla yini namakhehla yini afa ey'mpini anamathela kwena ufuna ukubulala indoda lapho noma iy'ngane zilahleke zonke ngokuhamba namakhehla akuthola endleleni ukhishwa phela ukuhamba kona uyikhiphile asikhokele kona sambe sohlala nomkhonyana uzosondla umkhonyana phela umphefumulo ongafuni ukumaya naku nje ukumaya uzomele ibeka la kuyinqaba uzokondla imphefumulo laba abakini abakithi-ke abangondliwa ukuthi ushebe babanqeni ukuyihlabela bakhiphe umntwana bamshayise nemoto bese begijima wona bakuthatha bakuse kumajini akubhedele umajini ahlala inkomo nembuzi ngaphandle komuzi kukhona ichile likhona kukhona ilumbu ekhaya ungahlabeli ekhaya kanti bayihlabela amakhehla adle badle osothini bakithi behleli ngaphandle baqeda ukusulwa baqeda ukudla bamayehlela esigodini sosizi ushele ngofuna uzomanda konke lokho ngalo muzi ikhala emphefumulo imbuzi yokuqala eqoka abantu abadala baxoshiwe emndenini nabanjani nababethakatha uthi ushemba babuye bazogeza baqeda ukuthakatha phela ukhishwe nalezi zinto ey'sey'nhliziyweni zabo zemphefumulo ukuze baphinde bekhona abantu abanjalo ngoba ubaxosha ngeke basize ngalutho ngoba bazokhanda iqembu labathakathi egcekeni inganabayekisiwe nje nezithixo ushemba bayekisa la bathathele bayogwetshwa ngoba sezulwini kodwa sebeyiyekile nemithwalo yabo olundinga bayaqeda ushemba bayekise ngoba bangena umoya kalusifa besemhlabeni angithi wangokungcola sithole emhlabeni amen angithi sithole emhlabeni amen umuntu uzabe efana ngengelosi angithi khona abantu ingane lamanje ey'ncane ngabo wonke umuntu manje ukuthi yayayinhle ingane ngathi ingelosi ungathi siyazazi ingelosi yini kuwe kumsuka bengane uphele uqedwa yini uma isekhula uqedwa yini ithonga lelisesenamathele kuwe nomngcola manje usheba kugezwa lona liyekiswe ngoba lo mkhwala uthole emhlabeni ulusifa abavangelisi abafika bekhuluma la beshumane sishinyazwe yibona abavangela sabafika beshumane sebethi uNkulunkulu wakhuluma wathi wahlala ulusifa ezulwini wehlaza emhlabeni wasesongela uNkulunkulu wathi ufundisa ngokulunga wathi nasifundisa ngobubi ububi phule nolusifa emhlabeni umuntu uthola khona manje sehamba umuntu liyamvimba ithula lithi asiwazi lokho ngaphesheya kwethu owasemhlabeni hamba ukulungisa emhlabeni amacala athethe emhlabeni awathethwa ngaphesheya kwethu ingakho kuthiwa thina siyinhlawulo yabo angazi ngoba namhlanje asifuni ukuba yinhlawulo yabo asifuni ukuba yinhlawulo yabo senza ama-meeting umuntu udakela igama kona engabe senza ama-meeting okukhulu nowomndeni sikhuluma nendaba yemphefumulo abazali bethu usulisa yini uNkulunkulu ayigeze ekhaya emphefumulo mayibonge inkosi amen eyokuqala yokwaqoqa ney'ngane zaphuphumayo eyesibili ithi inkosi yamaNazaretha eyokuhlambululisa ngoma nabathakathi nenyanga nabo abantu ababekhanga beyicuya benza yonke imikhuba ithi kumshumayeli unene cha ukhumbuze labafana babatshela abantu bangasho bazonikelele abathakathi zabo abathi sicela uNkulunkulu ushembe azosihlambulela ababe izangoma lenyanga nabathakathi uthi ngoba umthakathi unina wakhe noyise inyanga nesangoma vele umuntu umthakathi khamba lapha awukwazi
kuhlanganisa amagama kanti kuhlanganisa amagama akubambeka amagama ugcine usufune ukuvila usufuna ukuthakatha uyapractice usunamava usudinga manje ngicala phela mina ngayigudluza lezi zami zokulapha ngitshengisa indoda ngempela uzingona le uthozi yala uthi ayiwashe njengoba wasengene ongafanele uthi ushemba kulahlwa ngayo uma kuthiwa isikhwama siyogezwa ngoba sasesasine umuntu obulalayo bagezwe nini abantu ababulawe nesikhwama akugezwa ngobani ingakho etushembe masinekelela abathakathi singakhohlwa ukuthi sabe sithola impahla sifele phela manje uNkulunkulu usenisile ukuthakatha walingeza sifele amandla phela sithola inkomo siyobinikelela lemphefumulo ayibulalayo ngoba yange imndeni yawo uyabulawa phela yacutsha lungu wenziwa yokini ayiyange emndenini imndeni yabo ayazi lutho ngoNkulunkulu ayazi lutho ngekhala lemphefumulo nina sengiyazi abathakathi bemiziyo baba bethu ababethakathi sibanikele asifike sona phela bakhe masingathola imbuzi uthi inkosi abathakathi bonke bendaweni ababethakathi asuke enduni sithi ngale nkomo nkosi sicela ukuthi bonke abantu ababulala nkosi ubagezwe basendeni yawo amen ngoba yena ngobahlala kakhululeke bebela khona ukuthatha abajese ngese umfundisi bona kamnenami emndenini esibili ukugeza abathakathi bezangoma ngenyanga esithathu ithi inkosi yaNazaretha abantwana abaphuma bathitheka balahlwa imbungu amahlule abahushula benza yonke inkiwane abantwana noma abantu sebekhulile sebezakwazi namakehla kodwa abantwana ingakho emakhaya thina siyenza imicimbi bese sithi nina baba nani bomkhulu nani bogogo nasi isithembe sikone sabantwana sikesike sabantwana isithembe sabantwana eseyimbuzi noma kuba abadala abadluliswa emazikweni athize bawele bakhuliswe base abantwana khona sebadala ingakho mase kungenisa umndeni kufuneka nembuzi abantwana tondolo yabo nesifuzazana sabo esigcwele mali namandla isebe sabo ngoba leyiko inkomo ehamba ngamasondo eyabasebekhulile abanye amazinya no-24 abafa sebekhulile laba abaphuphuma baseyizingane uthi ushembe imbuzi abantwana ukuhlambula abantwana esithathu le kuyo futhi esine laba bantwana bakhalela ukuthi bona bazalwanga alicingwanga isiko lokuthi babelethiswe angithi isiko lomuntu mayezofika emhlabeni babukeni ezela umntwana emakoti mayesenenyanga engako ababelethisi esingaka ezisikhombisi besenzela bakhala ngokuthi bona abenzelanga isiko lokubelethiswa ababona abantu ungamqambi igama kodwa umuntu kufanele enzelwe isiko lakhe lokubelethiswa ngoba inkonzo yokuqala le isiko lokuqala lomuntu ukuthi abelethise siqale nanina ngoba usuke kufuneka ababelethisi basezulwini abazoba ngumakoti eze nomntwana eze esendethwa ababelethisi lapho efikela khona angeke nokufa angeke sinayo yonke imayizelo izinto ey'njalo angazi bakhokheli ngoba sineyintombi zethu thina esayitholisa abantwana singakaba amaNazaretha ziphenduswa amaNazaretha bese zizalini zithi sicela ukwenzela ababelethisi wenzela kanjani umuntu owaganile ababelethisi ngoba phela amawenza ababelethisi usokhaya izalukwazi zitshela ubaba lapha egcikeni zithi baba umakoti njengoba enguhle manje inyanga zesikhombisa sesicela ababelethisi balapha ekhaya ulapha izalukwazi zayihlambulukile zahamba ihlambulukile zizobamba umakoti ngokomoya ukuze umntwana eze kahle angafike ekhubazekile angafiki umntwana nokugula kamakoti abantu yini besenzele loo lento bese ubaba aye ngenhla athathe impahla abike ngenhla imbuzi ithathwe leyo mbuzi iyonikezwa iyenzelwe lelo siko lakhe bese enzele umntwana ababelethisi ngembuzi manje udadewethu lapha ekhaya uzothini ubaba uzothini ekhaya mzamo kwaphelola nje umntwana uzothini ngiyakwenza into mzima bakhokela ngiyakwenza phela yazi phela mase phela nemali uzothiwani dadewethu phela lapha ekhaya ukufanele enze ababelethisi okwenza ngokusesontweni ngiyasesontweni ngilapho angike nanibakhokheli kodwa ngizama ukusho ukuthi niyabona lento kufanele wona ngoba fanele babuze abantu kufanele kumntana uyihlo nonyoko lokuzotshela mina nje wamtshela kwakushule ngani akekho phela kufanele ngayikushula ufanele aphunyuke ngani
izobetheka leyo mali kodwa bangakuyo phela umuntu manje mazingane ushembe abantu abamanje mazingane ngoba ngomunye kodwa mase isola siyazwakazelela ukuthi ushembe wathi uthi cela kanjani intethelelo yalokho ngoba umuntu lo uyamuza ulila athi ma wawungibulalela umuzi usukungemini phezu kwengazi lakho nini umuntu mayesekhulile semdala uyabuza ushembele umthetheleli uyakwazi ukungena ey'nhliziyweni zabo bageze abahlambulule abesekeza iy'nhliziyo zabo baxole ngobunini wengene omunye umuntu esihlanu abacele intethelelo abone emndenini kade ngibabani omkhulu ababulala abafowabo ngoba befundela amakhosikazi abafika lapha ekhaya nemva kodwa babulala abana kwabo basala bodwa emakhaya kwathiwa intombi yasektini hawu intombi yasektini ubanga umendo sebahamba bonke abanakwenu abheke phansi kuhlukuhlu angisho kuhlukuhlu yakise ngisho omkhulu umzimba abheke phansi athi ngafika emzini womuntu angazi kanti isilingule kanti ngeke nokubulala abantu ngikhuluma ngezalwazi zasempilo ezazenza mkhuba ezakithi ezakini zimile ngaphesha kwethu nabeke umthwalo phezu wakho ushembe nekhali imphefumulo ukuthi azomthetha amacala anjalo mayibonge inkosi amen esihlanu kwathola intethelelo abone emndenini abone esweni abone amakhosi abawakhele abone umvenqama ezinye sizavezwa yibo ngoba namacala ahlukene abo eminye imindeni iyaphiwa uNkulunkulu amandla ivuke kumntana awuqedile mntana mu-1 no-2 uqede kodwa sikhuluma ngenkomo ezibaluliwe la ekhaya imphefumulo mayibonge inkosi amen laba bazofuna amadeyithi siyacela ukuthi emva kwenkonzo yasemini bahlale balinde hayi ukuthi umuntu lethe ngenyanga edlule lethe ibuze ufuna ideyithi qiniso ekuthwana kuthiwa mntanami ungayeli ukuza la mntana ngoba khona abakhulu mhlawumbe inzala abantu lesekhulu wena usunjabe uzobathatha basekhaya abantu uNkulunkulu engakabaqedi bakhuculisela khona abantu abalazi ukuthi babekizwa ngamakhosi ngoba babekakwa abantu bebalapha abantu kunzima ukudedela ikhwama kunzima ukulahlelela ushembe uyabancenga abatikazi abashumeze baze balizwe wena usunjabe ubathatha basekhaya hayi ngifikile ey'nyangeni ey'mbili ey'ntathu ey'dlule sengizobalala ulani lobani phela thina sikwazi ukuthi abantu bagezwa kanjani sikwazi bathuka kanjani iThixo unyazo lenzayo thina kufanele sibekezele kufuneka ingane ebekezelayo mayibonge inkosi kuney'gaba bedlula kuzona ngaphambi ukuthi abantu balana nasemakhaya ngiyachazela ukuthi emakhaya kufanele lilungise ukuthi nokuthi nokuthi mhlazana uNkulunkulu ewakhulula umndeni nokulanda nesemakhaya mayibonge inkosi sengicela imibuzo isikhathi esifishane abafisa ukubuza ayabekho usho ukuthi sesiyavala umuntu mayibuza phela yaguqa angeke sombona ngayo sebenza wadlula inkosazana buza ntombalo ukuthi uyabingelela hlale endabeni nginenkinga ngasho lo umzali wami ebeletha kanye mina okubebeletha mina newe lami kwemfana iwe lami liyafika kumina lifika liwumlilo anginalwazi ukuthi bangcotshwa uhulumeni nabangcotshwa ekhaya angichazelwanga bonke abantu basekhaya abangitshela sebasho Uphila ntombi. Yebo ngiyaqala. Ulungile ntombi isizohlala kwindaba yakini musukhala. Ufika uzosebenza kusasa yenza ntombi. Uyenza ntombi. Ufika uzosebenza. Leli phahla lakini wazi ukuthi khona into ethiwa mawele. Ngicela ukubuza abantu bayafa. Labantu ethiwa mawele bayafana nabanye ncamashi. Bayafana. Uma phela kuthiwa mawele suke kusho into efanayo. Yebo bayafana ncamashi. Abekho abantu abafana ncamashi okazi ukuthi abantu abafiki ngesandla esisodwa abafiki ngomndeni owodwa labo abantu sinamaphahla amawele abafani ncamashi omunye uhlone bani omunye ahlone ngelethize omunye ahlone ngelethize omunye abebuthaka omunye abe strong ingoba abafana abafiki inkinga ukuthi ukhona ufika kuqala leli ithoma lithi umntwana imlethe sekukhona khona ekhaleni kanina ubani omdala iwe liphuma kuqala neliphuma kamuva eliphuma kamuva kuthiwa liqala ngani angithi ngoba lafika kuqala isigubhe salo
lo lethwa kamuntu ingakho wethu shembe lemkhuba yasenziwe indulo uthi umuntu akafakwe sowesixoxe ngoluyisuku uthi umuntu akafakwe emakhamba elinye wethu angene libeni uNkulunkulu abephile ivumile ukuthi umuntu angene ethuneni asikazi ungene ethuneni zikhona izinto uNkulunkulu ayichazayo zokuhlukanisa lento umuntu bahlukanisa bezalo uyise uma ekhutele egcina amasiko bahlukanisa abantu ngoba vele abezanga umoya wodwa abezanga imindeni emibili omunye uzothi uze nethonga lapha ekhaya kababa omunye ukhama komalume mhlawumbe omunye ukhama komalume kayise mhlawumbe omunye ulethwe umuntu owafika entabeni komalume wayesethi ahambe nomakoti yokana naye kade siyikhuluma leyo abese elinde umakoti nje mleko wakala umakoti wathela ngenyongo abese engena angithi bamesathola ukuthiwa bathina sekuthola abantu abanyalo bafike benesigubo bebethi ingubo lokho abantu uzala wembethe yini uzala wembethe abantu bakhali ngembezi bayinyangeni bathathathwa odokotela nayo yonke leyo nto olunye usuku uNkulunkulu mayesifika amandla ukuthi sihlukanise lokho ayikho into enjalo lelo thwethwesi olumboza umntwana alibekwe emsamo uthi wathatha alibekwe emsamo thatha isitho somuntu esimama usibeke endlini engcwele umsamo khona isiko uNkulunkulu athi ayifundisa abantu endulo kwenziwa njani into ebalulekile ukuthi embulo lengubo akuyona into ebalulekile ukuthi ingubo eletha abantu ehlala bazi abantu ukuthi umuntu mayezele mbethu nehlala makufikisa lwazi safele point sagxotha kuthiwa sumthakathi sivule nomntwana athe zala umntwana siqameleke yena simbathe umntwana unehlala lomntwana ukhokho wami umkhulu wami babami ayehamba emhlabeni uScottini engaze agane engazenze onje umuntu mase esihambile nasebaleke ngithi baba ngicela ubhekane ngithatha kwa ngoba wethu amaqalo isembuko naye kama imphefumulo zonke zwake ibande yadantu baba uScottini Boss. Amen baba. Sacela ukubuza ngini. Buza wesethambile walofela buza. Yebo ngiphuphe ebusuku kuthiwa ngihambe ngiyofuna ukhokho katate utate ukhuloza noma. Ngibika udaba lami kumshumayeli uthi angizongomfuna la ekhaya lemphefumulo. Unehlata. Yeah. Uzomfuna ngegazi lakho uzosebenza nasasa uzomthola. Amen. Mawuna amandla unulisandla zakho umnikele. Ungafuni yena ugogo wakho lokhuluma ngaye uyingane yayizolo. Wena uzokhuluma ngokhokho basemandulo abawulile egazini lakho. Inkinga esalakuthina ukungazi ukuthi njoba ngina wongana baphethe impilo yakho wonke umuntu wazodaba bokababa kodwa wena mozathi unyoka lothola ngenzo ngalutho awukho esibongisa isho uma kufika bakho bethene mntanami wasenze isithembe sokukhaya ngeza ukhona sasizwile wangu utangwenze isithembe kodwa umlando uthona wenza ngalutho komalu ngizokuza kwaba komalu hamba wena uye kwaba komalu bakho uyohlangana nabo komalu ngeze into ngabo komalu ngoba yona iphethe impilo yakho mengabe nomkhulu ozalunoko akenza ngalutho kagogo ozalunoko kodwa ukuthi ngisibongo zakhe zakomalu ulandelisa kagogo ilaqala khona imali yakhe ilaqala khona iyathoya yakho ukuthi ngiqala la impilo mina hlangana nabo bakho nithengeze ithonga lakho nilungise yonke ibuzo keze ngalesika ekanti umkhulu wazi ukubona ukuthi ufanele uthambe intombi enotholwayo ngaphambi kutazaliswa ngoba ugogo nawe uzodlala umkhulu nje ingoba ithonga lakho lingcolile wahlangana nesiko engumkhulu akuthethe lapha kwempandeni ubakho libe lihle ithonga lizobe selihola ithonga sekuzohlangana nabamkhulu nabamkhulu bazobe sehola uzogcinisuya yini zokuthatheka yini ungathombi ekhaya wazokubulala ithonga lapho ekaleni bekumushe kuzohlukanisa amaqiniso namanga amaqiniso namanga ngekwazi ukugeza abantu bakini ngamanga ngisho bangavela amabhengi baba voseni uthandazo tshela uNkulunkulu Nkosi ufike ubaba lo bamkhulu bathi kodwa ngizwa ukuthi ubaba wenza ngalutho ngicela ukuthi bahambe bona bawucelela komalume ubaba komalume bavuma ukuthi ngibenzele into abayishoyo mina sengiyabongalume ngothetha amacala uza baba kuhlomela kube nesibonakaliso awubuzi kanti baba ngiyabuza
manje nginenkinga yokuthi ngithunyelwe lana ngesibonaniso sendodana khuluma ukuthi manje kufanele ngibizele ekhaya lophefumulo ngifike ngibathazele ngomlando womndeni wakithi bazokhona isithole ithuba lakho lokuchaza umlando wesikhathi esifishane baba nakusasa futhi sikhona nenzana ngoba emva kwakho bashona umlando khuluma ngalabo bantu baba ukhuluma umlando umuntu nomuntu wakulelizwe yiwo lo ukuthi sizalwa amadoda ayibizimbi angangcwatshwanga namadoda lo angangcwatshwanga iwona kadali bethu awasendulo akhuquzele isizwe zengulube adliwa izingulube adliwa mamalasa adliwa izimpisi adliwa manqa akekho owakhumbula ngoba kwangakhiwamizwa hande kodwa madlangana umhlaba uyiAfrika undwaje wahamba amadoda eyidambisa uNkulunkulu impi wayivika abantu basebakimisi lethi nasithekinize isizulu bona babengayikho imizi babehlala onkosi bengababutho nomdlunkulu beyomolikazana babebaleka nawo babaleka nengane ey'swini ifike ingulube iqokozele yonke ilabo malume abafuna uNkulunkulu thina sikhe eswini njengoba sikhuluma ngokhokho bethu kupheke kanjani abanye bakhuluma ngokhokho sonke lobasila sizokhuluma ngokhokho bethu abangangcwatshwanga angithi ngethi lizobika ukuthi umkhulu angcwatshwanga ithula kanazini ubaba wazini ukhokho wazini ngisonke sikhali ukuze ushebele abantu oqala basendulo bona bangcwatshwa njengoba bashiwa mamalasi bashiwa amabhubesi bangcwatshwa lolu khondo lwamkhulu angangcwatshwa iqhamuka abantu bokuqala uthi ushebasibe nesibindi thina asifune ukuhleka noNkulunkulu sithi inkosi sizocelela laba bokuqala bayibani laba bayibani bothi mase babusa uNkulunkulu bavukele izandla bonke ukuze kuvumelane nokhuluma ngayo mayibongosi thina sizamlanga ngoba sikhuluma ngalabo bayizo wona mlando bakuthumela wona lo hlangana nomndeni umndeni ukuze nalempahla basebeyithola izandla ezivala ushenge wazi ukuthi baqoqanele bazofika manje sethandile uNkulunkulu abaphumlomo kodwa akusho ukuthi yolini baze bakhulume mase sifikile isikhathi siyofika isikhathi nomlando umndeni osekhaya akusho ukuthi sonke siyombukela ukuthi umndeni ikhulume uNkulunkulu adalela abantu abaningi ukuthi bakhulunywa kuwo imndeni noNkulunkulu akusho sonke siyombukela futhi akholelwa emaphusheni abantu abangabheki ukuthi woze mpuphe omunye wathi kuthiwa ngozekhaya masempuphi ubaba kanjani lo uthi omunye wathi imndeni yethu yoziphuphe ekhaya kanti umndeni uyilande cha akakukho lo mase sifikile isikhathi sokuthi imndeni ilande selidlulele lezigaba nonikezwe idate bona bayikhululekela abakhaya sebaphuma nemntana baningi abanikezwa amadate yavuma umndeni ekhaya sekandiya umntana usenosibani balo okulenzala abantu onekhanda elikhulu sisanceda yena thina sesigeziwe safanele lahlezi thina abanye imndeni bayilande ivuyisise ekhaya ukuthi bantu abami nasheshe nasilanda abalile manje lolungisa 1 no 2 no 3 Bosaba. Ngibuza lapha ugogo wayengashadanga uMampazi. Sesilapha ke esigabeni ngo-October ozala ubani? Ozala unyoko nomuyihlo ozala umama. Yebo sikuna. Ngezinye indlela umkhulu. Kade sikhuluma yena umkhulu ozala mawaka zangasamsinisa ugogo. Kodwa ubaba wakwafana wona. Walobola abantu baba. Walobola kwamqwathi. Cha, walobola kumkhulu ozala unona. Yebo. Wayelobulile yena umkhulu. Wayelobulile. Yini ayisele? Akukho wasele. Ungaluthola kuwasina ugogo. Akasinanga kodwa Sinisele phela ugogo. Ikhaya njengoba khona sihambe usebambile umama. Baphumulile ngasile sinisele phela ugogo yini abazuku. Lapho ukuthiwa sinisa umama. Ozala mina. Ungaluthola wasina umama wakho. Ngithi umama lasina. Ubani osini. ugogo nawo unina kama wakho. Asina kana ngonina kama wakho. Hayi uma wakho. Kana ngonina kama wakho. Asile athola izulu ngoba manje uthatha unyoko nje nakubo la esongo sayise akekho makho lapho ulapha kuba
kanina ngoba unina akazange asina kabishwa ngakubo ugogo ngizomthola njani uma wena azosina nini uzovinjwa aphindwe ithonga lakho kakumalume wakhe thatha unina qala ungena ezulwini nakubo kagogo wakho uzomakathola isibongo kuphelele bese nikwazi ukuthula wakho nomfaka ezulwini lakini amen usinike usinelo wena buka manje ilanga liyashona ke uzosinela njani unyoko engasinele akekho umuntu bakwenza bahle bakwenza bathi isikhathi esifike akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga osaphila othi mdala akekho uma usaphila nolingane obekufeni niphendula ney'ngane wena uma ugogo ungasinanga uma unkulunkulu athanda akuphikahle akubona uzombona ey'ntombazane encane efana nodadewethu labo betethelele uma wakho uzomthola emncane uyihlo umthola emncane uphendula ingane ngale feni uma ungayibonanga lezigaba isikhathi siphelile uzosho abashumayeli ngiyaxolisa uma abashumayeli bevumile sizokhuluma khona ethempelini enkonzweni yasethempelini uma kungenzelanga nasasa sikhona soqedela ukukhuluma sekungena inkonzo yasemini manje inkosi ibusise ungabuza amakodwa angiphendula nezini ubhopha buza uma isiyophendula enkonzweni yasemini abantu abanye bangakhululeka inkosi sibusise sibuye endaweni zethu sezomenyezwa isonto buza ma amen baba bengicela ukubuza manje masese sisilungisile izimbuzi singayiletha nina akubalanga zilethwa ngamasabatha ma wonke ngamasabatha yebo manje inkosi ibusise amen